بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أمة خينيا أواس خينيا داوتو خينيا أردفتو خينيا وهند درا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إيقان سلام تاجي بودا أمة خينيا Baatii Ramadaanaa guyyaa 10 irra gartee jirra. Bakka sadii baafnee gaawwan bakka takka achi keenye Rabbi nurraa haa qeebaluu jechaa waan hafees nagihaan fayyaa Rabbi nu haa soomansiisu jechaa waan yeroo tana gartee seenneef qabna. Obboleeyyan keenyaa نبي كينيا عليه الصلاة والسلام أكي قرتي جاءن إن المؤمن أخو المؤمن نمني مؤمنا أبليني ربيني إنما المؤمنون إخواجي نمني إسلام أبليني حديث بيرو خيستي مؤمني كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. نمني مؤمنا كقامة قوتي يقو قامة قرى بكتك كيسا ركبدي هفتوون قامة خاني ليدا بلو في إجيك آترا بلو ليداو خناني اتوالوام تيجان أكنا يقون جو أكا أمتا فينيا خان نگيان تائے سومنے مزید رکے تراوی صلاتے گلوتی جرا امتا خینیا خا واللو خیست رما جرو وان برو ددمنو بکا جرو دعائی گلو فی هنددمنو امتا ربشان التجرتو سن امتا سنی دعائی اکا گونو وننین گدda نما dhaammachuu barbaadu ummata dhumu jiru san du'aa'ii gartee akka goonuu fi rabbi rabshaa san irraa dhaabee warra nagayaan soomanu rabbi haa godhu jennee warra gartee du'ellee jannata rabbi haa kennuu fi hamadaa'ellee rabbi haa aafiyyuu silaahiis jaarraa kana keeysaa namni akhiraa jiru wal bira dhaabbatu namuma addunyaarra jiru wal bira dhaabbata. Nuti waan nu gaafachiisuu jira akka nama dura deemutti akka hawaasaattis gaafiin kun wal dabra. Namni waarraa eegu afaan isaarraa waa eegu خيو إني قرتي دبتلي فرماني لفو يوني فيش ألجي أمتا سنتي إيجي ربي إسان نقا فجي ساجيشو خنام نمي سقلي نساء قام موتمات اللي أتشدياتو أكرب شانس نرادا بطو أفان تاتني في أمتا نو إتي هاتو قبدني tokko kana kan lammeessa ijoollota keenya warra Suudaan Arabiyaa keessatti hidhaadhaan dararamaa jiru rabbi nu haa baasu ummata saniifis du'aa'ii godhaahii jechuudhaan dhaammachuu barbaada. Inni itti aanu rakkinni biyya keessaa sababa gartee qaaloomina gartee jiruutiin nama hedduu beelaaf saaxilamaa gartee jira. Wanni isaan gurguratan magaalaa dhabuudhaan jireenyi qaalahuudhaan nama gartee barnoota isaarra sababa kanaan dhiibbaan dhufee jira. Sababii kanaan gartee nama ilmaan qaraasifachuu dadhabee jira. Sababa beelaatiin kan saaxilamee jiruutiitu jira. Kanaaf hawaasa keenya wanni ni ida'uu barbaadu du'aa'ii akka walii goonu jechaa akka gartee
nama beelawaa beela nyaachifnu akka gartee harka qalleeyyii gargaarru akka namni soomana kana garaa agabuutiin oolee akkam bulle akka gartee wal bira gartee dhaabbattanii akka ollaatti akka gandaatti akka gartee nama wal beeytaniitiin namni kun akkuma wal beekutti akkuma wal beeku wal bira gartee dhaabbataa. Kanaafuu wanni isinitti dhaammannu rahmat rabbii olaanee argachuun irhamuu man fil ardi yarhamukum man fis samaa. Nama dachee keessa jiru rahmata godhaa, nama samii keessa jiruutiitu gartee rahmata isinii godhaa jedhan. Kanaafuu daawwattoota keenya namni man laa yarhamin naas namni namaaf rahmatan goone laa yurham rahmatan godhamuu jedhan. Maalifiifi ani rabbi rahmata naa haa godhu ani rahmata namaan godhu jechuun hin jiru hin ta'u. Rabbiin nama tokko yogguuniifi fayyaa dhoorkee sii fayyaa kanne maalifiifi gartee isa fayyaa dhoorkee ana fayyaa naa kanne ati si jaalateeti isa fayyaa dhoorkee wanni jedhamu hin jiru. Ammaasiis namni tokko yogguu miskiinaawee kaan waa qabaatee kuni miskiinaa rabbiitiitu isa jibbee kana miskiinoomse akka ummanni mushrikaa faan jiru sanii siimi rabbii wakadhalika fatannaa ba'dakum biba'din akkuma kana garii keessan gariidhaan mokkorree yogguu jedhu miskiina taajira miskiinaan mokkore khafayyaa qabu khafayyaan qabne khafuula bereedu kan bereenne khadheeratu gabaabaadhaan khabeekomsa qabu wallaalaadhaan akkana isin mokkorree khahumna qabu khahumna qabne isin mokkorree je anni quraanaa kan biroo nabluukum bisharri wal khayr hamtuu fi gaariinit isin mokkorraa je namni qabeenya rabbiin itti kennee fayyaa rabbiin itti kennees mokkoruma keessa jira. Maalifiifi waan silaa dalaguun barbaachisuun dalaguu dhabee shaakalamee tokko kaan miskiinummaanis isin mokkorra rabbiinu akkana na godhe je'ee waan silaa barbaachisu dalaguu dhiisee armarrattis isaa fitina achi yalattis isaa fitina. Kanaaf awwanniin jechuu barbaadu baatiin baatii ramadaanaati akka wal bira gartee dhaabbattan akka baatii ramadaanaa tana keessa du'aa'ii kadhattan akka gartee ufitti hin laafne nama diiniin irra jiruu jira nama miskiinummaan irra jiruu jira nama ilmoo dhabee jiruu jira nama fuudha barbaadu teeruma barbaadu nama roorroon itti jirtu waan adda addaa rakkoo adda addaatiitu gartee jira. Kanaaf wanniin isinii dhaamu baatii ramadaanaa keessa jirra du'aa'iin nama soomana qabuuni qeebalamti akka jabaattanii du'aa'ii kadhattanii akka jireenya ammaa kanaa wal qabsiifne rabbii keenya dhimma keenya himannu. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ركتا أن ربوخي ساباسا ربي ننجي أن ركتا أواتا أن ربوخي سانما باسا نبي يونس دكنا صديقين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين جي نبي موسى يقوني في قرتي بشان التلفو بشان بحر بير يقوغيان يا موسى إنا لمدركون جنان كلا إنما يا ربي سيادين أكنا جئنا هي ربي كي يخرا فرماتا رنا خايا خنافو داوتو تخينيا ورنو هردو فاجرتن سقليتيتن والبران ناقيا أمة ولوتي في دعائي خلدا جولي سودان عربية غيسا درارما جرتو في دعائي خلدا خنبيا غيسا ركتا جروس برا دابتا
matuma keessanii fuu du'aa ofii kadhadhaa olii gad fiiguu qofa osooniif hin tahin rabbiin keenya ud'uuni astajib lakum waan je'eef nakadhaa isiniif hin qeebalaahii rabbiin akkas je'e kanaafu insha Allah sagalee hanga kanaan waan amma gartee deemaa gartee jiru nu yaachisee hangana dhaamse isin biraan gihuu barbaanne kanaaf insha Allah baatii ramadaanaa rabbi nurraa haa qeebaluu khayrii hunda walitti rabbi nu haa qabu yaada muraada rabbi nu haa guutu kanaaf insha Allah baatii ramadaanaa keessa waan tokko yoo inni isin dhibee jiraate waan atattamaa dhaamsaan ganaa fi ol seenee yoo inni gaafattan jiraattan gaafachuu ni dandeeysanii jechuudha. Kanaaf baarakallahu fiikum baatii ramadaanaa afaanidhaa oollee kan nyaanne kan dhuyne haadha manaarraa soomannee nama hamachuu fi nama walit diruudhaa fi nama dhahuudhaa fi gurraan waan hin taane caqasuu fi afaaniin waan hin taane dubbachuu miilaan karan taane gartee deemu qalbiidhaan waan hin taane yaadu kana hundarraa akka ofeeynu akka quraana qaraanu akka gartee masjiida jabeessinee masjiida yaanu akka salaatul jama'aa fardeessinu akka sunnaa salaataatis fardeessinu kanaan asumaan dhaamsa kiyya gartee dabarfadha baatii tana bu'aarraa haa buufannuuhi keessummaa guddoodha amata jiraanneen soomannamoo hin soomannu Allahu a'lam rabbuma qofaatiitu gartee beeka kanaafu jabaannee haa baatii tanarraa bu'aa buufannuuhi isiniin ja'a ammoo dhaamsaan dhaammadhe akka ummata san bira gartee du'aa'iidhaan nu dhaabbattanii rabbiin yoonii fi nama tokko du'aa'ii godhan malaayikaasiifillee wala kasiin jettuu jira kanaafu insha Allah baarakallahu fiikumii dhaamsa ol biraan naagayaa amma yoo wanni isin dhibe gaafiin jiraatuu baate asumatti ummata sanii du'aa'ii armumarrattuu goone irraa buuna وجد والنير بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انصر المسلمين والمسلمات ما تولوا سنة كم موتوا ما قافتني جتي أمة خيني وياها ليس مميش منستيرا أبو دكتور أبي أحمد وجين وانو لف خافميتي جرا غافنه ديبيسا اتخنينا غرتين مجان غافي واندو كأه توان جيا غرتين متما بيبولچو غافنه خا نور اللي تچرياتو غافي أما غافچو دنديوس جرا خناف أني أكا وليغالا ربي كينيتي أهمنو فيه jechuudhaan dhaammadde gaafanne kana insha Allah ummata san bira rabbi nu haa dhaabbatu tumsa isaatiin gargaarsa isaatiin bira rabbi haa dhaabbatu isaanin hangafee ummata Filistiinis bira rabbi haa dhaabbatu ummata gartee ijoollee Suudal Arabiyaa keessatti daa'imman rakkataa jiru sanis bira rabbi haa dhaabbatu kanuti beeynu fi kanuti hin beeyne hedduudhaa jira hunda isaanii bira rabbi haa dhaabbatu tumsa isaatiin gargaarsa isaatiin bira rabbi nu haa dhaabbatu ibidda jalaa rabbi nu haa baasu jannata irraa firduusi rabbi nu haa kennu warra du'e sanillee jannata rabbi haa kennuu fi aalii isaaniitis rabbi haa sabbarsiisu namoota musiibaan itti buute guutuu obsa rabbi haa kennuu fi qabeenyallee kan barakaa haafe ka barakaa rabbi haa godhuu fi warra wal bira dhaabbatu nullee rabbi nu haa godhu nama biyya diigullee rabbi nurraa haa qabu waan biyya diigaa rabbi nurraa haa qabu waan biyya tolchaa malee waan biyya balleessu hara diiniinis hara gartee diinaggeetiinis waan biyya diigu rabbi nurraa haa qabu rabbi nutti hin dhiisini
دعاء ربنا قبلو بيتين تقدت قبينيا برنوتا ربنا قلو بيتين تا علمان دمني علماء درسان دمني درسان تبرخان دمني بياس ترسقين دمني تبشان دمني توان اتهاجم دمني ربنا قلو وان غرغرن guutumattu magaalaa rabbitti nu haa godhu jimaadhaas bunaas loowwaniis kuduraadhaas muduraadhaas waan gurgurannu hundaa'u magaalaa rabbitti nu haa godhu rabbumaatiitu magaalaa yeroo takka ol kaasee yeroo takka gaddeebisa heddumminaan ummata keenya haajaa rabbitti haa himannu namatti haasawaa ooluu dhiifne rabbii keenyatti haa himannu وان غرغرن غوتمتو مغالات ربت المهاغدو دعايتين ربنا هاغيبلو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان لا إله إلا الله العظيم العليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين